Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam acara Zoom ini, acara tadarus melalui Zoom ini. Kemudian sholawat beiring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan tadarus kita. Minggu kemarin kita absen karena semua banyak kegiatan. Jadi dalam waktu yang bersamaan, sekarang kita masuk juz 27, halaman 522 surat Az-Zariyat, ayat 33. Ayat 32. Ayat 31 ya, maaf. Ayat 31. Silakan terlebih dahulu Bu Guru, Ibu Zurniati. Silakan Bu. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة Hilang, terlempar. Iya, lempar ya. Mute, ke mute. Mute. Ke mute. Ke mute, Bu Zurniati. Itunya kameranya putar. Nah, فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasul alladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun taghun
فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم saya fawailul lilladzina yu'adun Bismillahirrahmanirrahim wat-turi mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'una ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun Afasihrun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaki'ina ala sururin masfufah zawwajnahu
Dari waw Oh ya. mana tadi? وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم Maknanya nggak panjang ya, percepat Oh ya. dikit lagi. min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha kalsalala Kan kau anu yatanaza'una fiha ka'sallalahum fiha wala taltim wala tak amzah juga Oh ya. yang matikan kamu. wala ta'sim wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu alaina wa waqana adabas samum inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahin fama anta bini'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal mana nih am yaquluna sya'irun natabarrasu bihi Bukan natarabbasu bihi raibal manun kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Falyatu bihadisim mislihi in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqus samawati wal ardh bal la yuqinun. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Am lahum sulamun yastami'una fihi
falyati mustamikuhum bisultanin mubin am lahul banatu walakumul banun am tas'aluhum ajran fahum min maghramin mushqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun am yuriduna kaida fallazina kafaru humul makidun am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yushrikun wa in yaraw kisfam minas samai saqitan yaqulu sahabum markum fadharhum hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun wa inna lillazina zalamu azaban duna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Sadaqallahul Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila abdihi ma auha ma katabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha walaqad ra'a Enggak pakai wa ya, laqad aja. laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul lata wal uzza wa manatat tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul untha
Tilka idza qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallah wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bi One ada dua tasnya ya One la yusammunal malaikata tas, jadi dutanya ada dua ya One, coba ulang lagi dari la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. La-nya nggak panjang. La-nya nggak panjang. Tadi dibaca la yusam. No. Mi-nya juga nggak panjang ya. Tadi miyatal. Jangan panjang mi-nya karena ya-nya tidak mati. Coba ulang lagi dari la. La apa ya? La yu'minu ya? La yusammu. Tapi la-nya jangan dipanjangin. One. Mana la yusammu? Itu di tengah-tengah baris yang itu. Di tengahnya. La yusammu. Tadi kan One udah ngulang dari situ. Ya. La yusammu. Nah, jangan tertahan di la-nya mande. Mande lagi. One. Jangan la yusam. Itu tertahan. Panjangnya tuhnya. La yusam. Cepatkan. La yusam. La yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a Fa'a'udhin amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilmi inna rabbaka huwa. Ulang lagi mande kanun one dzalika mablaghuhum ya. Zalika mablaghuhum minal ilmi inna rabbaka huwa
a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Bimanih, bukan bimanis. Bimanih. Ya, ulang dari wa huwa. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Nah, gitu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa U-nya panjang ya. Liyajziyal ladzina asa'u liyajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha ilal tasdid. Jangan ilal aja tapi ilal, ditahan lam tasdidnya dulu. Ulang dari wal fawa, ulang dari situ. Wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum iz ansa'akum minal ardi wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Afara'aital ladzi tawalla wa a'taqa qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi wafa ya ya ini bukan wafa ya wafa ya alladzi wafa alla taziru waziratun wa ukhra wa anna laysal wa anna nunnya mati jangan wa anna lay tapi wa alay langsung masuk ke lam ya. Laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbika muntaha wa anna munnya didengungkan ya nih muntaha. Coba ulang lagi wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Ya. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa inna alaihin nas'atal ukhra. Wa anna bukan wa inna. Ibu itu wa anna bukan wa inna. Wa anna alaihin nas'atal ukhra wa annahu wa aghna wa annahu huwa rabbus syi'ra
wa annahu ahlaka adanil ula. Ibu Astini jangan dan ya, Daniel. Jadi dan itu harakatnya satu lagi, pindah ke nun ya. Daniel, jangan ditekan ke dan ya. Wa annahu ahlaka adanil ula wa samuda fama abqa wa qauman mandi lagi. Ibu Astini jangan aboko, tapi abako. Jangan terlalu ke o banget ya. Aboko. wa samuda fama abqa wa qauman nuhim min qabl innahum kanu hum azlama wa adgha wal mu'tafikata ahwa faghashaha ma ghasha fabi ayyi ala Coba ulang lagi. fabi ayyi Ulang lagi faghashaha ma, panjang dua-duanya ya. Coba ulang lagi Bu Astini. faghashaha ma ghasha fabi ayyi ala rabbikut fabi ayyi ala rabbika tatamaru hadza nazirum minan nuzuril ula aziqatil azifah laisa Adifa ya, bukan qa ya. azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah afamin hazal hadisi ta'jabun wa nadhakuna wala Ini bukan wana tapi watab. wa tadhakuna wala tabkun wa antum Doanya itu enggak dilantunkan, ulang lagi. Doanya ditahan Ibu, bukan pada, bukan begitu. wa tadhakuna Watab. Watadhakuna wala Ini masih mantul ya, jangan dipantulkan bot mati ya. Watab. Bunyinya di dalam aja tebal, tapi di dalam nggak mantul. watadhakuna wala tabkun. Ya, dilatih ya Bu Astini ya, masih jangan watab. Nah, jangan dot, jangan diputus, jangan dilepas dotnya ya. Watab. Aku jangan watab aku Watadhakuna wala tabkun. masih dipantul. Bu Astini kan watab, jangan dotnya itu jangan dibawa. Watab dimati total gitu ya, jangan dipantul. Watab Watadhakuna wala tabkun. Wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. ya, sujud tilawah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Kalau itu ya dipantulkannya tuh fokus ini, jangan iqo itu tebal ya, iqo tarabatis tebalkan koknya dan dipantulkan. Iqtarabatis sa'atu wan saqqal qamar. Bu Astini itu kaf kecil yang dimatikan, jangan iqo
tebal ya. Iqtarabatis. Iqtarabatis sa'atu wansaqqal qamar. Wa Ya. iyarau ayatu yu'ridu wa Ayatan. Bukan tui tapi tai. Tai tanwin fathah ya. iyarau ayatu yu'ridu Ini lagi. Buat sini kau tui lagi bukan tui tapi tai. Tai kan tanwinnya fathah. Baris 2 di atas bukan baris 28. wa iyarau Pelan-pelan. wa iyarau Iya, jangan buru-buru ya. Kalau buru-buru ada aja yang salah ya. Diperhatiin pelan-pelan. iyarau ayatai yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir wa laqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muztajar hikmatum balighatun fa'atu'nin nuzur. Fama ya, bukan fa'a. Fama, coba ulang lagi Bu Asmi. Hikmatum balighatun fama tu'nin nuzur. Fatawalla anhum yawma Berhenti Bu, yad'ud. Ibu Asmi. Watawalla anhum. La-nya nggak panjang ya, berhenti di waqaf mim tuh wajib berhenti di situ. Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Iya. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشرون. Berhenti ke tasyir. Tasyir dimatikan kalau tanwin dhammah ya Bu. Kalau yang dipanjang tuh tanwin fathah ya. Muntasyir. Minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila Jangan muh ya, tapi muh. Muh ya Bu. Dimajukan mulutnya muh. muhti'ina ila Jadi Ibu masih muh, jangan muh ya Bu, muh. Maju mulutnya jangan mundur, muh. Muh. muhti'ina ila Ya dilatih-latih ya Bu, jangan muah lagi ya Bu. Muah itu kalau untuk anak kecil baru muah. Ya, jangan muah lagi tapi muh. Muh benar-benar ke u ya, jangan mundur ke belakang jadi pakai a lagi ya. Muhti'ina ila yang salah di hanya ya Ibu Guru. Hanya, bukan muah. Jangan pakai muah tapi muh. Maju aja mulutnya, jangan mundur lagi ya. Muh. Ya. Muhti'ina ila da' Ya. yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Hadza panjang zanya Bu. Yaqulul kafiruna hadza yaumun Zanya Ibu. asir. Zanya kan ada alif tuh di depan hadza yaumun asir. Si-nya jangan panjang ya. Zanya yang panjang. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Kazzabat
qablahum qaumun Nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun wasdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Ala amring itu dengung ya, ikhfa hakiki. Amring disamarkan ke eng gitu. Ulang dari fal taqol. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان Jaza'al masuk ke lam, ditekan ke lam ya tanwinnya. جزاء لمن كان كفر. Ya, liman nun, Ibu, nun ketemu kaf itu dengung ya, Bu. Nama hukumnya ikhfa hakiki. Jadi limang didengungkan, jangan liman ya. Kalau liman Ibu jelaskan itu namanya izhar gitu. Kalau izhar yang jelas itu dengung ya, Bu. Sebulan lagi Bu dari jaza. جزاء liman كان Bu Iis jangan liman ya, tapi limang kaang, limang kana kufir. Jadi nun ketemu kaf kecil mau kaf gede gitu, mau kaf besar gitu ya, tapi menyamarkannya kaang, limang kah dan berdengung ya Bu. جزاء liman Al جزاء jangan an liman lagi Bu. Nah, an lagi deh, lari ke an lagi. Jaza al ditekan ke lam, jaza al liman kana kufir. جزاء liman kana kufir. Liman Ibu. Ah, gitu. Limang, jangan limam ya. Limang koong ya. Coba sekali. jazaa liman kana kufir. Jaza al itu ditahan ya, bukan ada tasdid lam ya. Tanwin ketemu lam itu namanya hukumnya idgham bila guna. Jadi ditahan. Aliman jangan alimang. Jadi alimang aja nggak ada tasdid lam dibaca seperti itu. Coba ulang lagi. Ibu guru, maaf mungkin mengingat waktu kita setengah halaman aja kan seperti perjanjian ya. Jadi Ya. jangan lupa ya. Jadi sampai Ya, sampai ayat 16 saja Bu ya. Ya. Ulang Maaf, lagi mengganggu. yang itu. Jazaa liman kana kufir. Ya. Walaqad taraknaha ayatan Ianya tidak panjang Bu. Ayatan disamarkan ke fa ya. Walaqad taraknaha ayatan fahal mim muddakir. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Nya panjang Bu. Pakai ulang lagi.
Fakaifa kana azabi wa nuzur. Ya, satu ayat lagi aja. Walaqad yassar walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri. Bu, walaqad yassarnal, kan ada lam mati di depan. Laqad yassarnal Qur'ana Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Ya, cukup ya Bu. Kamu Bu Erda deh. Bu Erda sambung tengah halaman. Kadzabat adun fakaifa kana azabi wa nuzur. Bu, jangan biung bi panjang Bu, bukan biung, jangan ditekan ke waw ya. Kadzabat. Ibu ulang lagi dari fakaifa. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Inna arsalna alaihi. Bu Erda, inna itu panjang banget tuh Bu, sampai 4-5 harkat ya. Inna, jangan nggak dipanjang sama sekali malah sama Ibu. Arsalna alaihim riham sardara. Sarang, jangan boh. Rihan sarang fi. Riham sarsaran fi yaumi nahsim mustamir. Tidak ada panjang mirnya ya. Tidak ada tanda panjang mir. Ibu, kasrah itu kalau boleh dipanjangkan kalau berpasangan dengan ya mati ya. Fi yaumin nahsim mustamir. Jangan mir, nggak boleh panjang mirnya. Fi yaumin nahsim mustamir. Ya. Tanzi'un nasaka tanzi'un nasaka annahum a'jazan najlim munqa'ir. Nah, dipanjangkan lagi irnya. Kan saya bilang ya, kasrah itu boleh dipanjangin kalau di depannya ada matia. Kalau tidak ada matia, tidak boleh dipanjangkan. Ya. Ka'annahum a'jazu nakhlim munqa'ir. Kayaknya jangan dipanjangkan karena alifnya ada harokatnya. Ka'annahum a'jazun najlim munqa'ir. A'jazun, Bu Erda, jangan zun ya. A'jazun. Jangan zun ya, enggak tasdid nunnya. Ulang lagi dari a'jazun nakhlim. A'jazun nakhlim. Bu Erda, kenapa zun lagi? Kenapa zun lagi? Kan nunnya enggak tasdid. A'jazunah zu, jangan zun ya. Zunakhlim. A'jazunah lim munqa'ir. Jangan mun, Ibu. Jangan mun ya, tapi munqa'ir. Ya. Munqa'ir. Jangan dipanjangkan juga irnya. Munqa'ir. Lepas saja, jangan qa'ir. Dipanjang tuh namanya. Munqa'ir. Ya. Fakaifa kana azabi wa nur. Bi, bukan bi, jangan ditasdidkan ke wa. Bi-nya panjang. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Fakaifa kana azabi wa nuzur. Walaqad yassarnal Qur'ana walaqad yassarnal. Bu Erda, walaqad dipantulkan dal mati itu ya.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzik. Ditahan lidzik karena dalnya tasdid. Coba lagi. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Ya. Kadzabat Nah, Bu, Samud. tasdid, Bu. Setiap huruf yang bertasdid itu ditahan. Jangan kala aja. Kadzabat. Kadzabat Sumudu bin Nuzur. Samu bukan sumu. Samu. Coba lagi. Kadzabat Samudu bin Nuzur. Faqalu abasaram minna wahidan Nah, panjang. natabi'u. Nanya itu panjang, ada alifnya tuh. Faqalu abasyaram minna wahidan. Nah, panjang, wa panjang. Coba ulang lagi. Faqalu absaran Jangan dimatikan banyak. Abasyaram. Faqalu abasaram minna wahidan natabi'u. Nat, Ibu, setiap huruf yang bertasdid itu ditahan ya, Bu. Jangan natabi'u, nggak ada tasdidnya Ibu baca. Wahidan. Wahidan natabi'uhu inna idzal lafi dhalalin wa syu'ur. Panjang lagi hurufnya. Idzal ditekan ya. Idzal lafi. Ulang lagi dari inna, Bu. Inna Inna idzal lafi dhalalin wa su'ur. ya. Ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asir. Saya'lamuna ghadam Bu, panjang. manil kadzab. Saya'lamu, panjangkan munya. Saya'lamuna ghadam manil kadzabul absiru. Absir mana? Manil kadzabul asyir. Manil kadzabul asyir. Ibu udah berapa kali dibilang itu baras di atas itu kalau di depannya ada alif dipanjangkan. Ya. Manil kadzabul arsir. Oh, lagi si asyir. Ibu. Ibu kurang teliti banget ya. Kadzabul asyir. Jangan arsir. Enggak ada al. Kadzabul asyir. A-nya dipanjangkan lagi. Tidak panjang ya. Kadzabul asyir. Kadzabul asyir. Inna mursilun naqati fitnah. Nah, ada dua tuh pakai alif semuanya ya. Sesudah nah itu kan ada tegak, itu ada tangkai alifnya. Itu dipanjangkan bacanya, Bu. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibuhum wastabr. Dengarin ya, Bu, didengarin pelan-pelan ya. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
Inna mursiluna qatil. Mursilun, Ibu. Mursilun, kan ada tasdidnya, diperhatikan. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibuhum wa Bu, dengerin. Fartaqib, mati banyak. Fartaqibhum wastabir. fartakibhum wa astabir. Mana memang ada alif berharakat. Itu Ibu kurang teliti banget deh. Itu yang akan diperhatikan. Ibu jangan asal baca, diperhatikan. Was tu mati, sad alifnya tidak ada harakatnya, jangan dibaca. Tabir, jangan dipanjangkan juga to-nya. Coba sekali lagi sampai benar Ibu. Tabir. Ya. Wastabir. Ya, diperhatikan Ibu, orang yang membaca yang bacaannya benar, nggak ada guru tegur berarti benar bacaannya. Itu yang diperhatikan, di mana dipanjangkan orang, di mana ditekan orang tasdidnya, itu yang diperhatikan ya Bu. Selanjutnya. Apa lagi? Ya. Ya, selanjutnya. Ini yang nomor 10 kok sampai 2 nih, Fitriani sama Desmiroda. Oh, salah. Fitriani dulu deh kayaknya. Fitriani dulu, Oke, baru Desmiroda 11 kali diganti. Ya, silakan. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatum bainahum kullu syirbin muhtadar. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Fakaifa kana 'adzabi wan nudhur. Inna arsalna 'alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Inna arsalna 'alaihim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisahar. Ni'matan min 'indina kadzalika najzi man syakar. Walaqad anzarahum baqashatana fatamaraw bin nudhur. Walaqad rawaduhu an dhayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adzabi wa nudhur. Walaqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir. Fadhuqu 'adzabi wa nudhur. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nudhur. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur.
أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. Buka mic-nya. Yusmi Rosa aja dulu yang 10A saya beri nomor. Iya, boleh. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal Tipiskan habbu faknya ya. Bismillah ak, jangan up, jangan tebal ya. Tebal lagi. Nah, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Wal habbu dzul asfi war raihan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. ya. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuman lu'lu'u wal marjan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam.
فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bu Ima, bisa dibuka kameranya? Bu Ima Rianis. Yu'raful mujrimuna bisim Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khazu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa bainaha mimim an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fima aynani tajriyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fima min kulli fakihatin Fima min kulli fakihatin zawjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqi'ina ala furusin baqa'inuha min istabraqa
wajanal jannataini dan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Inna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum lam yatmishunna insun qablahum wala jan Fabi ayyi Bu Ima, wala jan. Ya, dengung nunnya tetap ya, walaupun berhenti. Jangan wala jan. Jangan langsung mati, nunnya didengungkan dulu ya. Baik. Lam yatmishunna insum qablahum wala jan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Ka'annahunnal yaqutu walal marjan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Wa min dunihima jannatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Mudhammatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fima aynani nabdaghatan Panjang. Fima aynani nabdaghatan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Sasni. Buka mic-nya Sasni. Fakihatu wa nakhlu wa rumman Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Fihinna khairatun hisan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Maqsuratin fil khiyam Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Lam yatmithunna insun qablahum wala jan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram Bismillahirrahmanirrahim Iza waqa'atil waqi'ah Laisa liwaqa'atiha kadhibah Qafidatul rafi'ah Iza rujjatil ardu rajjan Wa bussatil jibalu bassa Fakanat haba'an mummassah Wa kuntum azwajan
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة النعيم Nah, panjang. Fi jannatin. Panjang lagi. في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Habis ya. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم ثم إنهم أيها Innakum. Coba ulang lagi mana? Nakum ya, bukan nahum. Oke. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشتعكم فيما Bukan wanul. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Pak Ahmad sampai habis ini aja ya, sampai habis Al-Waqiah. Ya, boleh. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa
لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدخنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين وروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Bang sampai 7 aja Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl wa huwa alimun bidatis sudur. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu
مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Ya, udah sambung One. Ya. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Wallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bainatin liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum ra'ufur rahim. Wa ma lakum alla La, ada yang ketinggalan. La-nya nggak kebaca ya, Uni. Coba lagi nih. wa ma lakum alla tunfiqu fi Ulang dari belakang lagi, Uni. Uni, ulang dari belakang lagi. Wa innallah, itu la-nya tadi nggak kebaca kayaknya. Coba wa innallah. innallaha bikum ra'ufur rahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. La yastawi minkum anfaqa min qablil fathi Minkum man. Ketinggalan juga. Minkum man. minkum la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatum minal ladzina Wajah tidak panjang ja-nya. Coba ulang lagi dari ulang. ulaika a'zamu darajatun Darajatan, jangan dipanjangkan ja-nya ya. ulaika a'zamu darajatin minal ladzina Oh nih, bukan tim tapi tam. Ulang lagi nih. ulaika a'zamu darajatin minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullau didengungkan ya. Wa kullau wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu wa lahu ajrun karim. ya. Bu Astini. Setengah halaman, Bu. Sampai ayat 14. Ya, Bu. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul baimah jannatun Wa bi aymanihim busyrakumul yaum
وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار Ada sedikit anti nggak? Menyangkut. Nanti masuk apa? Ibu jangan ngobrol kalau lagi ngaji, Bu. Ya, ntar. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Zalika huwal fawzul azim. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا زبونا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم Mim itu nggak dengung ya, Bu. أنفسكم Bu Astini. Mim ketemu fa nggak boleh didengungkan ya, Bu. Walakinnakum fatan. Jangan tertahan di kumnya. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم Wagor. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله وغركم بالله الغرور. Ya, udah. فاليوم Matikan mic-nya. فاليوم Matikan لا mic-nya Bu Astini. فاليوم لا siapa sih baca? Aku ya? Iya, iya, langsung Bu Iis. Lanjut Bu Iis. فاليوم لا ya. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا Ibu nggak usah diulang dari situ, مأواكم langsung aja Bu. النار Harusnya nggak usah diulang. Ya udah langsung Bu, langsung. هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل Utul kita ولا
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن المصدقين والمصدقات Ibu, sinnya shotnya itu ada tasdidnya ditahan Bu. Innal jangan musot aja, musot ditahan dulu. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Ya, jangan run ya Bu ya. Ajrun didengungkan ke kof ya, disamakan ke kof. Jangan ajrun. Kalau ajrun jatuhnya izhar, jelas nggak dengung Ibu baca. Ajrun karim. Ini ajrun Lahum walahum karim. ajrun. Udah Bu Erda masih ada nggak Bu Erda? Lanjut aja Bu, lanjut aja Bu. Ya, lanjut Bu Triani lanjut sampai saat ayat 20. Saya nyimak aja lah dulu Bu. Alladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, bismillah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha
Wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ya, langsung Ibu Imarianis saja. Kayaknya Asli nggak ada. Imarianis dan terakhir Sasni. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. فأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فلقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. Sudah, Bu? Terus? Ya, udah segitu aja. Sambung Sasni. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله Aminu A-nya panjang. Oh ya. Wa aminu.
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا Li'alla. يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله Azim. Astagfirullahaladzim, Allahumma arhamna bil Quran. Asbi masih ada nggak Asbi? Tadi nggak sempat baca. Asbi aja sekarang baca doa akhirnya, bisa nggak? Asbi? Kayaknya nggak ada nih. Sudah nggak ada. Ada tapi nggak itu. Nggak dibuka. Allahumma arhamna bil Quran. وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Bu Ima, pastikan. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Ima, terima kasih semuanya ibu-ibu ya. Saya sebagai pembimbing mungkin ada salah kata atau mungkin ada agak keras mengajarnya ya. Seperti itulah karakter saya ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dan yang tidak disengaja, minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya sudahin, saya langsung diambil lagi sama Mandi Tati karena Mandi ini udah nggak ada ya Kak. Silakan Mandi Tati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mengakhiri acara tadarusan juz ke-27 malam ini. Semoga bacaan Al-Quran yang telah kita santunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini menjadi pahala dan penenang hati kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah mengikuti tadarusan ini dengan khusyuk. Mohon maaf apabila selama pelaksanaan terdapat kekurangan. Sebagai penutup, mari kita akhiri kegiatan tadarusan ini dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.